dobiti klubove. 7 komada, to je baš ozbiljan šamar. Pa i trener je sam rekao da je to jedan veliki šamar za njega i za cijelu ekipu, jer teško se nakon toga oporaviti, jer to je stvarno rezultat koji te baš onako vratite 100 godina unazad. Tako da, a što, Dinamo je samo pokazao svoju kvalitetu i jednostavno ona svoju raskoš koju ima prema naprijed, a Osijek jednostavno nije bio niti agresivan, ko da nije došao na utakmicu. Da. A i to mi već govorimo dosta dugo vremena, ali me čudi za Osijek, jer opet se je promijenio i trener i puno se tog promijenilo, da momčad tako izgleda loše i da jednostavno bez krvi i energije dođe na Maksimir, nije mi to baš normalno. Da, slažem se s tom. Znaš šta je meni upalo u oko? Drugi gol, mislim da je drugi bio. Vidović, kad se izbacio na desnu nogu, znali su, mislim, tu da igrač uvijek gađa te suprotne rašlje, suprotni gornji kut, što je Vidović odlično pogodio i svaka mu čast na tome, ali tu reakcija braniča Osijeka koji nije ni probao ići u blok. Onako, samo je stajao i gledao kako on puca. Tu mi je taj govor tijela bio nejasan kod njih, jel? Pa ne znam, evo, to je jedan od pokazatelja zašto se Osijek nalazi u ovoj situaciji, se nalazi gdje se bori za goli život